ni rhandza loko ri fika kwa risimu leri mingisiro mukena lona FM nhlekani ya kwamukela kana kuna ku Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula yin'wana risimati wa Jimo Xithangoma xingiritano wa xicecana makunela wa ndandadzi loko twa va ku veleka i va ka Xithangoma i va ka xingiritani i va ka xijajani i va ka xihlomulo i va ka makunele va ka hina valava va ka hina na vona ku Afrika wa vulavula humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula kujani la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo nawe ikuma ku streaming yamkana lonanfm.co.za indlela le a hi fambisini ku fika lika awara ya mbirhi timhaka ti tele tin'wana ta to ta twa hi we kasi tin'wana ta to hi leti hi nga ku lulamisela tona leswaku hi kota ku va hi bula hi to nhlekani lo hi ta va hi languta ka timhaka ta ku tsarisiwa ka van'waswimawusa swi nga hetelela swi tisa mintlhontlho eka tiko ra hina xana swi nga va swi vula yini leswi ke loko ku va na minhlangano yo fana na va Operation Dudula xikombiso vingeri hayi ku nga tsarisiwi loko ri wa tiko ra le handle ku nga ti tsariseli yini ku ve president a hi swona va nga vula swona kasi ko vona vanhu lava va nga swi twisiseki ku vumbiwa bya hina tanihi tiko byi ri yini kumbe vo langa ku ka va nga swi landzeleri swa vumbiwa ke i mhaka leyi kumbexani lavaka ku n'we ni mi rhambaka leswaku mi dzika mi ta dzika hi yoho mhaka yeleyo laha ka hafu ku phela awara ya 12 hi bula na va ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi eGauteng lava nga ta va kha va hi pfuna ku timhaka ta ku tsarisiwa ka van'waswimawusa swi le ku fambeni njhani mintlhontlho leyi nga koho hi yihi na koho ku laveka yini ku va vanhu va endla tani xivutiso xa nkoka ku ta va ku khale leswiya mi nga swi endli amoka mi nga swi lavi na hi ta va vutisa na swoswoleswo kwala ka mukana lona na FM makomba ndlela kasi hi ta tlhe hi bula na mutivi lava va nga ta va kha va hi pfuna hi vulavulanyana katsongo hi timhaka leti ta hina tani hi vabava ku xana loko xiyimo xi titani loko hi tshika hi hlangana na mintlhontlho hi rila kwihi ku hi kwihi laha hi nga ta fika hi ku laha hi rila koho i mhaka leyi kumbexani hi nga ta va hi kha hi vulavula hi yona nhlekani lowu kwala ka mungana lona na FM makomba ndlela kwala nga va ku yingisela ri konga ku yingisela ri la Gauteng eMpumalanga na le Northwest nomboro leyi nga kota ku va hoxa xandla ka nongonoko lowu hi yo hi ya liya ntolovelo ya 0860 002543 0860 002543 i nomboro leyi nga hoxa ku xandla ha yo handle ka sweswo u nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku we u ri yini hi ndlela leyo nkatisi wa wena tsundzuka u nga hundi minute naswo tiyisisa leswaku ku twala wena ntsena laha u nga koho naswona wa twala mi nga hleveteli loko mi yo yiva foni mi nga handli nkandziyiso hi ku hina hi lava vanhu lava nga ta ku loko va vulavula hi kota ku va twa timhaka tingani timhaka tingani a hi ku tumingiseri wa mina hi ndlela yoleyo ku we u angula u ku yini ku na mhaka yin'wana leyi kumbexani ni vona ku ngeti yi na nkoka hi yo ni fonele hi muyingiseri tolo a vulavula hi timhaka ta ku ka yin'wana ya timasipala ku le ku thoriweni ka munhu leswaku a acta eka corporate services ku ve yena IT specialist loko i languta organogram ya timasipala ya komba ku munhu loyiwani i fanele a kumbexani hayi ka timasipala tin'wana mani veni komba ku ka masipala wa Collins Chabane loko ni languta organogram liya loko ni ta va ni vulavule na va masipala namuntlha ni ya kuma ku organogram yi komba kahle ku munhu loyi a fanele a acta ka position leyi i fanele a va a wela kumbe a va loyi a sukaku kumbe a reportaku kaya loyi a nga ri ku kona loko ku ri la Sesi Rose loko va vitana munhu ka ta actor va ta fanele va vitana Sesi Rulani kumbe Sesi Ruth va nge vitana hina reporta ka Ncindani swa hi swile kule ngopfu swi nge vitana yi se kambe lexi ni nga xi kuma i ku vanhu va twa ungeti loko hi ku IT ko va leswi ya mi hamba mi swi dyondza le ka a na ta xivula vito ra xikolo lexiya sweswo dyondza va mi dyondzisa Microsoft va mi dyondzisa na ku type word art va mi dyondza ku type na yini a hi swona hi va ka hina i munhu loyi a tirhaka na ti-programming i munhu loyi a nga dyondza a tikisanisana a tikisa se ni swi twini na loko ku thoriwa municipal manager wa Greater Giyani van'wana va swi tshahile va lava ku thola municipal manager wa IT ku ri ku munhu wa ko i specialize IT vanhu IT a yi ku dyondza timhaka to type i programming hi vo tinjini ta timasipala ku va vanhu va hola hi ti 25 hi ya tirhaka na ti-program
munhu yalowo kambe hambiswiritano a hi fanele hi vulavula hi yona kambe yo vuya hi kuma ku a swi na nkoka ku hi vulavula hi yona hi mhaka ya ku xo sungula poso leyiwani va vulelaku o actor loko a actor ve le ku namuntlha sweswi ni vulavulaka ve ri ve le ku shortlisteni ku va va ta thola loyi a nga ta tirha nkarhi hinkwawo se a ka ha ri yo vona ku a ka ha ri na mahungu kwalaho loko ku ve mingisero mehe swa ku vava i nga kota ku tlhelela kumbexani kwele ka masipala i landzelerisa mara munhu wo actor loko vo n'wi thola a nga sungula hi n'hweti ya Sunguti kumbe hi n'hweti ya N'wendzamhala se ku to va ku kambe loko a ku ri ku ti-process leti ti nga landzeleriwa hi tona a hi ta vulavula hi yona sweswi la a hi ta va vitana va masipala hi tanani mi ta hi byela ku hikokwalaho ka yini mi nga landzeleli ti-process kambe ti-process ti landzeleriwile loko ti landzeleriwile ti-process swin'wana ku mina leyi a ni lava ku hundzisa ngopfu yona hi liya ya IT IT a hi loko va ku munhu i IT a swo vula ku hi le va vo dyondza ku thayipa na hey loko munhu za va na BSc a va na masters a hi mhaka yitsongo yeleyo na loko mi yingisela va ti-degree leti va vulavulaka hi tona va ta mi byela va ku degree leyi na leyi na leyi na leyi loko munhu n'wana wa a nga ri ku dyondzeni swona o va ku heteni ka nkarhi kambe hambiswiritano me ni vulavule ngopfu a hi ku twimingiselo ma hi khomete timhaka 0860 002 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko wa ha lungheka u ta hi byela ku khome yini manhundza laha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko a ni hanyeriwa ni ri ka tipolitiki hambileswi swi nga ri ki na vuyelo a ni ta mi lava mi ta va mutsundzuxi wa mina ni vula hi yini na mi vule marito man'wani vhiki ri hundzaka muku hikokwalaho ka yini nkulukumba John Hlophe va nga yimisi voko xikan'we va hambana na swilo leswi na hi leyi namuka i profit impact kharanga va humile mi tshama vulavula hi AfriForum le bridge nga busy ku khoma vana va nghena ku na mafole mu kasi tiko ra hina se ku nghena na AfriForum ni seketela marito lama ni nga ma vulavula lembe ri nga hela ku a ha ri ka Banana Republic nenge wun'we wu le ka Banana Republic loko hi la ku ta ti themendela kambe lowu un'wana wu le tikweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hela hi nga koho mingisero Munghana Lonene FM khume ne ngoti minute ntsena i bile awara ya khume mbirhi nangona ku Afrika wa vulavula a hi amukeleni mingisero wa hina wo sungula nhlekani lowu i nhlekani botate papa minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile mi ri yini n'we mu vulavula Zakaria eKwankwane i jaha ku huma Mozambique se ku na ntirho ku ne khampani yin'wana yi nga yi tirha va nga ni thola hi 2016 and then 2016 ku fika 2022 ni na hi karhi hi tirhisana kahle and then va vuya vana va nyika mali ya meka tirhweni ka ntirha wose and then ka 2022 ku fika 2024 hi n'hweti ya vumune na ka ntirho wun'wana se na va ni kolota malinyana yo hlayanyana kwalano and then hi ku vona ku mina a nga ri na mali a ni byela leswaku a nga na mali se loko a swi nga ku vonaka ku i na mali a ni yimisa ntirhweni and then a va ni ku yisa mahlweni mali ya meya ku mali a yi kona mara ni ka ni vona van'wani va karhi va tirha va karhi va holeriwa mali na vona va karhi va na hinkwenu mara kambe loko ni ya jika nga lavi ku ta tikomba mhaka ya straight se ni va na problem ku loko na ku ni ta teka decision ya ku ni pfala gate and ni yimisa ku nga ngheni material ni vatirhi va nga ngheni laha tirhweni ni karhi ni ri wanini kwala gate and then loko ni endlisile sweswo vanhu va ku hi mandini ya koho wa vumbirhi va ni vitanela maphorisa ni nge vulavuli ku ni ku maphorisa va vitanela captain Ngoveni wa xitichi xa laha Ritavi and then a ta fika a ni kuma ni agidi na ku we u lava yini laha ni yimerile timhaka ta ku lana ni ku mulungu wa mi tirhisile a nga la ta nyika mali ene van'wana va le ku tirheni va karhi va ene mina ni se problem ya vona va vulavula hikuva ku na van'wana va nga mu thola hi n'hweti ya vumbirhi se nhwanya loyi ni ta twana na yena mhaka ku va hlongorisisa twa hi timhaka ta mara ni byeleni hina swi hi pfuna yini sweswo mi nge le ku swi hlamuseleni ka Afrika wa vulavula na rixaka leri nga yingisela hi ku xiphiqo xa n'wina a ni lava ku pfuniwa ni vula so loko mi lava ku pfuniwa sweswo mi fanele mi lo byela muhumelerisi ivi muhumelerisi loko a vona ku ta mi pfuna kumbe hi ta mi pfuna njhani ivi mi kota ku pfuneka
ma vona radio ba vilela vayingiseri kwala moyeni walowo va ku loko se hi ndla nongonoko wa ku nghena vanhu va fika wa ku mi sungula hi ku hi me mani wa jara le Mozambique swi pfuna yini ka leswi mi nge le ku vulavuleni swona ma swi vona ku ko va ku hi hetela nkarhi leswi a mi fanele mi ndle swon'we a mi fanele mi loya ka muhumelerisi mi ku muhumelerisi leswiwani hi nga ta ni na xiphiqo lexi na lexi na lexi okay mi yili mi pfale gede maphorisa matini namuntlha se mina mi lava ka Munghana Lonene hi ndla yini no a ni lava ku pfuniwa ku ni lava mali ya mina leyi va nga khoma a ni le ku mu vulavula sweswo ni na kanharhu na ni ka ni fona and then riki yani mara va ku hita ku foyinela a va zangi va fona se va tekile nambara ya n'we va tekile nambara ya mina a ni va byeri ka 3 times and then va ku hita ku foyinela se ku fika ka sweswi phela swi nge endleki a ni a hi n'wina ntsene mi fonangu se mi nge vuli muku mara mi nge vuli muku i mhaka ku hava mi fonelangi se mi n'wina mi fanele mi na sweswiwani hambi ho teka nambara ya n'we hi nga tlhe ya mi fonela haxawo hi mhaka ku a ni a hi n'wina ntsene mi nga lavaka ku pfuniwa ene ntirho wa hina anakeni i ku haxa a hi ku pfuna vanhu ho pfuna hi ku mi va rixaka ra ka hina hi fanele hi mi pfuna kambe a hi ntirho wa hina a hi leswi ve nge i core business ya hina a hi ntirho wa hina lowukulu la ka Munghana Lonene ma swi vona phela loko mi ze mi fona n'wina loko ri ku mi byeriwa ku mi ta fona swi vula ku hi marito man'wana mi ri yini mi ri n'we mi lava ku pfuniwa hi nkani a ni vuli ku ri na ku pfuniwa hi rindzelani va mi fonela va ta mi fonela nomboro ya mina ya njira na va nga ha yi tsundzuki yani hi swona mhaka ni ku leswi mi fanele mi swi endla minkarhi hinkwayo loko mi nghena la moyeni lowu mi vulavula na muhumelerisi mi twanana ku mi lava ku ya vulavula hi yini ni va byerile se mi ku mi lava ku ta vulavula hi ku mi lava ku pfuniwa ni va byerile tlhelelani ka vona papa 0860002543 i vayingiseri va lava nga yingisela va tlhela ku va kwata loko hi ka endla leswi vayingiseri lava nga yingisela va vule kahle kwala moyeni walowu va ka hayi hina leswo moya mi nghena mi ku hi lava ku pfuniwa swi hi kavanyeta ku nongonoko wa hina wu nga se hi ku loko mi nga ri mi ta hi fonela ku nene vi hi kuma tinomboro ta n'wina ma hi vo mhaka kona a hi amukeleni wun'wana mingiseri loyi nhleka hi lo siyile swinene na vaxumi ene a mi onhangi nchumu ka leswi mi nga hetaka swi vula sweswi a khensa ene mi swi vule xitswatsi xihlonipho tanihiloko Matsonga magada va ka hina va hlonipha hileswaku that is why eka mfumo loko va endle leswa Labour Relations Act 66 ya 1995 ku va na vayimeri va le mintirhweni ene xin'wana loko mi kha mi va tsundzuxa hambileswi ni nga va twa va pfala gede loko va pfala gede va nge hi kumi na mali va ta tekiwa tintiho va ya jele loko pfala gede i obstructa kumbe i sivela vanhu ku nghena ntirhweni swi tele na vo a va nga ri ku ndleni swa kahle se sweswi mi nga va byela swo ni byele na van'wanyani twe na un'wana a vulavula hi sweswo mi nga swi vula swara wa mina ndzhaka vhiki leri nga hela hambi swi ri tano a ni nga teli yena a ni tirhi na n'wina kwalani mara mi n'wi hlamule kahle ngo ni enela a ni la ku vulavula timinete timbirhi hi liya a mi vulavula hi yona ya emisaveni ku tlangela va xinuna ni swi twile va ka va damba hi yona lexi humelelaka laya laha misaveni loko tswariwa wanuna ko va ku hina va xinuna Peluka Phete Ncindani na mani hina va xinuna hi hina hi nga xavisa vuyihina hikuva hambi ku ri rona tsarwa ra Bibele ra vula ku n'wanuna i nhloko ya muti na loko munhu a tswariwa a ri wa xinuna minkulungwana ya yena yo tlangela yi tlula ya wa xisati ve ri i huku yo khomela vayeni se a tha wanuna loyi Bibele liya ni nga yi vulavula minete ku ya ndzhaku a nikiwa na yini a hava xeriwa na loko a nga swi koti ku tsala Peluka a sungula hi phile yikulu va ku i nhloko ya muti se ni vula yini na hi nga ti tsan'wi hi nga ti chavi lexi hlupha a hi na mihlangano ku fana na va ka manana a hi tsundzuxeki a hi tsundzuxani a hi byelani hi nga se ya teka swibamu hi dlaya vanhu lava hi fanele hi nga va dlayi hi tlha hi tisunga ntambu a hi endleriwangi swona swa ku i tisunga hi yo boha tihunyi le ka malamulelo na ha tirha soselama na ku ri na nhlangano wun'wana wu ni tsakisa njhani vito ra kona a va ku vuyisa ndzhuti wa mina a ku hlangana vavanuna kwalani ku ri na mutshamaxitulu na swirho leswin'wana tanihiloko mi swi tiva swirho swi famba njhani swara se a ku ndliweni mihlangano leyo fana heliya se vavanuna na swihundla hi hava that's why ni ku hi hina hi ti xavisaka
a swo boha ku Samson a byela sesi lava ya ku matimba ya yena yi le misiseni a swi nga bohi that's why a tsemiwe misisi hi ku teka swihundla swa yena a byela sesi luya ai a swi nga bohi a swi van'wani va ri a swi yo ndliwa leswi ya ku ndlela ntsena ku swi languteka unge ti va xisati va na timbeli to biha a swi a hi leswi kumbexani swi nga hume kambe leyi mi nga yi vekisa swona hi vulavula ko loko se hi tsakile hi swo vula ku so loko mi tsakile a ni veri xibye wa ka manana ebilomu loko ni nga hembi 6 ya ta languta diary ya mina ni vulavule hi swona swilo leswi siku rin'wana Sibara hileswaku loko munhu a tsakile a ya heta a endla leswi a swi fane a nga swi endli loko ni ku a swi nga bohi hambi a lo vula ku loko ni ri na matimba wena n'wansati ndzi wena tanihi Solomon hi lo tswarisiwa swona ka rimbewu ra ka hina ra ka khalanga kumbe ra ka peluka wa ka Mthombeni a nga yile misisini leku loko a yile misisini se va tsemile a helela hi matimba xo hetelela loko n'wanuna a teka baji a famba mutini i tsan'wa nyiko ya Xikwembu a ku fambi va lava i nga teki baji i fambela yini hi ku la i ka wena hikokwalaho ni twe mi hlamula un'wanyana u fana na mina nge fambi ni teka baji swilo leswa ti-incommodity of property mi tlha mi yi anamisa Sibara mi ni hlamuselele yona kahle njhani sweswi ni nga vula swa ku tsemiwa ka misisi va ka vanuna loko hi nyanyukile hi ya teka va ka mhani lawa hi ri a hi swi lavi swa out of community hi lava leswa in community ene hi swintla hi rivilo ene wanuna ko i hava na mbhoni Sibaro la nga na mbhoni hi lo wa xisati hi ku lo wa xisati loko i n'wi teka out of community very a wu va lava va ndlela ku ta ndlela yini swi ya dlaya swintlato tintambu to ti sunga no dlaya vana hi swibamu mi kha mi tsutsuma mi siya miti ya n'wina se va ka hino mi nga ti dlayi hanyani hi ku ni mi byerile Sibara leswi nga vulavula hi advocate Baloyi mina na advocate Tsaka Baloyi loko hi hlamula leswi no ringeta ku kombisa hi hlamula leswi lava va nga nghena le emgodeni a hi vulavula hi vumbiwa loko vumbiwa mi nga sindla referendum Sibara ha ta ri seketela mina na advocate Baloyi swa va section 11 section 12 section 36 section 25 yela hi vulavula hi yona na advocate Baloyi constitution se vanhu va nga vuli ku hambuka hina lava nga pasisa vumbiwa hi 1996 loko mi nga yi lavi Sibara Peluka Sibara Khalanga Sibara Ncindani Manyazini Kenneth a hi endla referendum hi nghena hi ti-opposition party ta hina eparlamente ni kensile Sibara wa mina lo ni n'wi rhandzaka 100 hey ni ntiyiso vumbiwa bya hina i vumbiwa bya hina hina byona loko byi nga se cinciwa swi vula ku ta landzelela byona mara ni tsakisa hi leyo mi vulavula ngolo loko mi tsake timhaka leta in na out hi to ti hluphaku loko mi tekana hi swi vulaka woni rhandi hikokwalaho ka yini xa mina xa mina xa wena xa wena mi tsutsumerini a ku timingiselo me se ya ka tihloko ta mahungu ya misava awura yan'we ivi kusuka kwalano na teka riqingho rero ka 0860002543 hi tlhelela laha ka timhaka ta nawu na tiko ra hina ku na sweswi endlekaka le Stilfontein i timhaka ta nawu kambe swa ha katsa na vumbiwa bya hina sweswiwani president va veke nawu va ku n'wina van'wamabindzu lamatsongo n'wina va swiphaza tsarisana vanhu va le ku tsariseni kambe ku na van'wana va nge mi nga tsarisi va tlhe va yima a rivaleni va vonaka ku ve le ku aleni a ku ndliwi nchumu a swi vuli nchumu la ka n'wina se ni lava ku hi vulavula hi yona yaleyo ku kahle hi nghena ka khele ri tanihi tiko leri swi tikomba ku ngeti kumbexani a hi nga koti ku huma loko president va vulavurile a swi nga vuli ku swi herini ku ta fanele ku langutiwa yoleyo va vulavulile a hi ku timingiselo me kambe siku ni twa mahungu ya misava ra yin'we ta emsekwini ni kombela hi amukela sesi Lilian Hlamangwani va ku tiva loko no azandia ma ku tiva va ta ku ya sesi Lili sweswo mingiselo Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 wena angula okuyini comment timhaka hi le vulavuleni timhaka leti ta timhaka la se adzika la go papamariwi la loko se fika loko ku hafu ku bela awara ya 12 ku fika awara ya 1 hi lani lava ku byongo byi anama yana misamehleketo la ku hiyo mhaka na va lava vulavula ku a swi talanga mi twa vula ku hi mimani
vo vulavula timhaka ana ni ri mi nga vuli kun'we va mani no vula ka swi talangi va vula hikuva te ku vulavuleni timhaka laha wo sungula hi lowu i nhlekani Kata Mtewu minjhani? i pfukele minjhani papa Pfukile. Leyi ya va ka mhani ha swi lava a hi swi lavi ha to xanisiwa swin'wana. yaleyo hi yona kambe ha yona hi vulavulaka hi yona sweswi yaleyo te ri hi leyi hi nge le ku vulavuleni hi yona hi ya ku titsarisela ka van'wamabindzu lamatsongo Hani nele ya problem ni nga yi hlamula. I ku South Africa hi taleriwe ngopfu hi ku lahlekisa vanhu. Ka swilo leswi hi nga swi twa swi vulavuriwa a ni yingisile loko karhi va vulavula president. A va zangi va lerisa munhu kumbe organization yo karhi va ku loko mi swi kota fambani mi ya yimelela vanhu mi va pfala ku va nga tsarisi a swi kona. Ene loko ku ri operation Dudula leyi a ni wu voni na ntirho wa yona no vona tixanisa leti ku xanisiwaku vanhu. Hi vona vanhu ni ta vula ku hi hina tanihiloko ni ri muaaki wa laha tikweni. Hi hina hi tekaku swibamu hi nyika masomali hi ku twa ndlala. Hi rivala loko se ku hi humelerisa mili a mi va nyike vo kale va hi dlaya va hi dlalerisa hi swona. Loko hi ku se va jikele ko mi nga tsanisi sweswo va nga hi lava ku hi famba na vona va tsarisiwa. Ku kungundziwa ntsena vula ku dimanda mali leyi nga ta helela ku endliwa swi swo ka swi nga ri kona. Na byeni la swiphaza swo tala masomaliya ende lexi xi ni vovaku ngopfu loko hi heta ku ya nyikiwa ti-credit kumbe swikweleti endzhaku ka sweswo munhu u yimela n'hweti loko hi hela hi tsandzeka ku hakela swikweleti swa hina ivi hi sungula swona sweswo vo operation Dudula ku na swikweleti swa swi ta dlawa swi a va tshiki ku endla swi sweswo loko ku ri ku leswi va vilerisaka government yi kona hi ku hi yona yi nga ta na swona. A va switse ku endleka hi ku dyiwa ku hava na n'we wa operation Dudula endla to ku i fambile a ya kuma swakudya swi nga expire ku hava na wun'we. Mara sweswi hi ku swi tiva government va ku tsutsuma ene ku ri ku mina hi mhaka leyi ya swakudya ni languti kahle leyi ya swakudya leyi ni tsundzuka ku na munhu loyi ka varhangeli va hina hambiloko ni nga ri swo mara ni swi tekisa sweswo mina hi ndlela leyi ku na munhu loyi a khetelaku mirhi leyi ku a ku heteleleni va ta jika va ku laveka khampani yo karhi hi yona yi nga ta endlela swikolo hinkwaswo la South Africa yi ta va yona yi nga ta dya mali ka government mi ta swi vona swi ta endleka leswi a swi endliwa ntsena leswi ma swi vona a swi endliwa ntsena leswi kasi hikokwalaho ka yini xitsanana ku ri na ku dya mali leyi xitsanana ku ta dyiwa mali xitsanana ku ta dyiwa mali kahle ku endleka yini kwa tikweni ra n'wena tata loko mi swi languta ku na munhu swi nghena njhani swakudya ku na masomaliya kwihi veri va endla swakudya swo karhi vayi va nga talisiwangi ku nga se huma swilo leswi ku na munhu laha ku na munhu kulu loyi a wa miliyona u lava ku ta endlela South Africa swakudya a ri wexe ku van'wani va nga ha kumi titenda a hi swona leswi endleko swi rhongo leswi hi swi endlaka na mi twela papa hikwesini inkomo a ku ri na mavhengele khale na khale a ma ri koho mavhengele ku ri na ka Manganyi ku ri na le ka Makhi ku ri na ka Joromiya ka Manyangatsi ka Makaukau ka Khethani ku hlaya ku xurha ma helele kwihi ka Dlodloma amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani aye ka Bothete mi pfukile tata wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ka Bothete na ku lava ku khensa Munghana Lonene hi ku loko hi ri karhi hi nghena hi vulavula ha swi vona ku president ku fika la swin'wana va swi tekela ku nhlokweni loko a wu nga ri na Munghana Lonene swin'wanyana a swi nga ta kota ku lungha hi khensa na n'wina Bothete ni a khensa se
lexi mina xi fika ku xi ni lahlekela nyana ni munhu wa xibindwana lexitsongo lexi xavisaka exikolweni Bothete se na swi twa ku va ri hi fanele hi ya tsarisa mara ku hina va swibindwana sweswi hi xavisaka exikolweni tshena hi ya tsarisa la ku tsarisaka mabindzu lamakulukumba kumbe ku na ndhawu la hi yaku kona na xana la hi nga ta ya kona swilaveko leswi hi fanele hi famba na swona i yini na yini na ku hi nga fambi ntsena kumbe i teka pasi kumbe ku na swin'wana leswi va nga ta tlhe va swi lava loko i fika le i kuma ku i luze mali se ni fika ni lahleka ku a ni swi twisisi ku i ncini leswi hi fanele ku va hi famba na swona mara leswi va nga endlisa swona mina ni twa ni swi khensa swinene swi vula ku va hi tekeli enhlokweni se lava va pfalaka vanhu Bothete ku na vaakatiko ku na vaonhatiko swi vula ku i vanhu lava va onhaku mi nga kuma ku no xavisa a va xavisi va lava ku onhela lava ku nga vona va xavisaka hina hi vone ku tekiwe nawu wa kahle mara a ni kombela ku loko a swi endla a va hi veki rivaleni kahle ku hi ya kwini hi famba na yini hi ya ndhawu yin'we na lava mabindzu lamakulukumba na lava ni nga ta vulavula na vona ni ta vhani va vutisa xivutiso xexo va ta ni byela ku swi angarhela tiko hinkwaro kumbe swi le Gauteng ntsena ke loko ku ri ku swi lava na le Limpopo hi va vutisa hi ta va vutisa kambe lava hi vulavulaka na vona muntlha va le Gauteng ni khense ngopfu tlhelo ra xivutiso sesi wa mina ni khensini mani danki Bothete hlayiseka a khensa 0860002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula na ri vona riqingho ra ri ni ta ri teka kambe endzhaku ka leswi khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu It's also something 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka 0860002543 a khensa swinene loko hi lombe ndleve kwala nga yingisela u ri koho hi ta va vutisa impela ku loko va ku van'wamabindzu lamatsongo va ya titsarisela va vula lava va nga na mabindzu lama va xavisaka ka tiyindlu letiya to pendiwa hi pende ya wasi na kumbe va vula na va lava xavisaka swikolweni kasi hikokwalaho ka yini swipaza swi ri swa muhlovo wa blue swi huma kwihi swi leswi a hi amukeleni u nga ni mingiserelo nhlekani ahee papa na hi pfukile a khensa ni ta ku vulavula hi mhaka yale ya swipaza leyi hi ku loko byi kusukela jomeni byi bawa kusukela mbiteni factory ya kona why va nga vulavuli hi ku controla factory leyi endlaka swilo leswi swi dlayaka vanhu mhaka leyi khale kha hi vulavula hi yona ku hikokwalaho ka yini ku nga vulavuriwi nchumu hi ti-factory laha swilo leswi swi endliwa koho kambe van'wani va nga ku a hi masungulo lamanene ke ku va hi swi tiva ku okay ku na vhengele ra ka Mathebula laya se kusuka kanani ko va nga ta famba va vutisa ku Mathebula leswi mi xavisaka leswi n'wina mi sitoka kwihi vumbhoni byi kona ku na ku kafiwa a ku ha lavisisiwi swa ku na vumbhoni ku na swakudya leswi swi na poison kumbe swi na poison kafiwa sweswi se a ku lavisisiwi va sitoka kwini vanhu lava kambe kwala hi nga tshama kona mina n'we a ku se va na lexi xi tirhisiwa va xi nga kombiwa va ku lexiwa handle ka lexiya xin'wana ve ri yini lexiya xi vulavuriwaka hi Xipedi ve ri yini a le Phirimi handle ka swona ni se twa un'wana ku a Mazimbeni ka fiwa a ka yinini ka fiwa a swi se fika sweswo kumbe ngombe swi twi kun'wana mina ni twe ku loko u languta barcode yi nga sunguli hi 6 yi sungula hi 5 a hi yela South Africa va hemba loko a hi nge sweswi loko va ri ku va swi kumise sweswiya why va nga swi landzelerisi va ku yi ta hi kwihi na ku mhaka yi mi swi vona kwihi sweswo barcode ya 6 papa swi koho kwala ka ti-social media laha hi tshamake ni swona vulaka swo a ni kha mi byela muhumelerisi ni ku lava va swi vone ka TikTok ene ka TikTok yaleyo swi kanetiwini papa hi ku van'wani va tlherise coca ku na ti-cold drink tin'wana na to ti na ti-5 va ti tlherisile vhengeleni ivi swi ya kumeka ku tindliwe kona kwala ti-cold drink tindliwaku koho swa hambana ti-barcode a hi 600 ntsena mara loko u fika xopeni va ku lava swa original kumbe u lavisa original leswaku ka swi nga ri swa original swi huma kwihi ya kwalano loko va fika va mi byela sweswo hi nga ndla tirhisa vulavisisi byebyo ku himpela a hi veteni hi tiva sweswo swa ku loko n'wina mi ku leswi a hi swa original n'wina mi ni byelako swi lava yini la
ene leswi mi vulaka swona ni swi twana le foleni a foleni swa ku i lava le ra mina yile ku vavini a ni koti ku hleka na ku hleka a ni koti na ku hleka hi ku tiko ri le ku mbombomeleni loko ka ha boha swa ku vanhu va titsarisela va ri nga ri va tiko leri hi ku onge na nawu wa la misaveni va vula ku loko u ri na u baleka nyimpi balekela ka tiko leri ri nga kusuhi na tiko ra wena se loko munhu a famba 1000 kilometers a ta fika ka tiko ro karhi a tela ku endla spaza xo ntsena why va nga balekela ka tiko leri nga kusuhi Egypt yi le kusuhi na Ethiopia ene Egypt yi na wealth a ni ngo phela Afrika-Dzonga i tiko sweswi ku fika sweswi handle ka loko swi cincile ku fika sweswiwani Afrika-Dzonga hi roho ri roxe leri ni ri tivaka ri nga rhanga mahlweni hi timhaka ta ikhonomi ka tikonkulu ra Afrika se swi vula ku ri ta navetita vanhu vo tala ku lava ku ta tikuma va ri hale a ta tshovela la va ka byalanga kona Nemetwili papa cancer 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM makomba ndlela wena u ri yini ke un'wana muyingiseri hi loyi nhleka papa mina Mfukele hi vatomi n'wina minjhani Mfukele man mina no twisisa ingaku hi ma Afrika-Dzonga a hi xitivi lexi xi lavaka kahle kahle loko swi ta ka mhaka leyi hi mhaka yini Presidente andaka loko vaakatiko va karhi va rila u vuye a ta na xitshunxo xa ku swi lava swi phaza leswi va sungula ku register hi vuntshwa a tlhava ku nyika na ti-guidelines ta ku kombisa ku munhu loyi a faneka ku register u fane a ri na ti-documente leti nga helela a tlhela a ri munhu loyi a nga a compliant na SARS so hi ku vanhu lava nga na swiphaza i vanhu vo tala va vona i vanhu lava humaka handle va hava ti-particulars leti presidente a nga tiveka se hina hi nga ku rileni hi tlha hi tsutsuma ya va registarela swiphaza leswi ku vanhu lava ta continue so hi fika kun'wana na hina hi ri vaakatiko hi nga ha swi tivi ku kahle hi lava ku vurhangeri byi endla yini hi ku loko president va endla leswi a va swi tiva ku vanhu lavo tala va nga na swiphaza va nge fikeleli swilaveko leswi ene xin'wana xa vumbirhi va tlhela va kombisa leswaku ku na mali loko ni nga hambi vete 500 million leyi va nga yi veka asayitini ku pfuneta vanhu vo va lava va nga ta kota ku register swiphaza leswi ku mabindzu ya vona ya kota ku ya inana ya tlakuka mara hi ku vanhu lava va nga na swiphaza i vaakatiko lava hi ngo lo va kachisa lomu hi tshamaku kona hi tlha hi vona ingaku i opportunity ya ku dya mali leyi because loko sweswi mina ni suka ni ya register swi vula ku loko mali liya mfumo wu lava ku yi tisa wu ta pfuneta la ephazeni yi ta fikela amavokweni ya mina ivi yi tlha yi nga endli swona leswi mipresidente va nga vula swona ku mali liya i ya ku loko mi ri na swiphaza leswi mi tlha mi kota ku yi kula mi kacha vanhu van'wana leswaku mali yi to fika yi nghena enengeni wa mpuvu yi fambisa xisweswo so mina a ni voni hina hi ri vaakatiko hi ri ku sapoteni ka leswi hi rilaka hi swona ku loko a hi swi sapota a ku ta va hina hi rhanga ku hi tlha hi vula ku fambani mi ya register n'wina mi nga na mabusiness loko a vuya kache ka wena hlulekile u kachisa un'wana mara ka nkarhi wa sweswi hi le ku onheni hi ri ma-Afrika-Dzonga because hina hi nga tata kwele ku apulaiwa kona hi karhi hi apulela swilo leswi hi swi tivaka ku mabusiness a hi na wona swiphaza i swa vanhu vo ta hi le handle lava vo tala va vona va nga tala Afrika-Dzonga va ri hava maphepho tlhelo rin'wana leri ri karhataka rero ku hi yo mhaka masiku na minkarhi ni tshama ni kha ni vula mina ku hi ta tshama hi kha vugevenga kasi swigevenga swa ku hi va mani kasi hina vinyi mi vulavula ntiyiso botpet i ku Afrika-Dzonga ni ho ti onela hi hexe kahle that's why swi swo tala swi nge swi fana na sweswi botpet hi le ku rileni a hi na mati mara loko se ku votiweni the very same person lo a ri ka wena hi 1994 a ku byela ku ta ku ndlela mati ku vuya yena ku ta ku ndlela mati a wu n'wi vutisi na ku for 30 years u tsandzeke ku ni endlela mati sweswi i ta ma endlisa ku yini
a hi vutisi sweswo will go and vote understand ku vota swa laveka ku hi vota mara we must vote for change ku fana na sweswi president a nga swi veka a hi n'wi sapoteni hi endla swilo leswinene hi ya register swiphaza swa hina but hi nga yi ya endla corruption ku register iphazi karhi swi ku la ku operata munhu loyi a nga ta tlhavana va wena va fa hi ku ya va ya xava swakudya kona mara namuntlha kwala hi nga tshama kona kwana wun'wana wa khomiwa kumbe ku voniwa nandzu wa ku a xiphazeni xo nge i xavisele vanhu yini va lova i kona a nga kona leswi endlaku ku a nga vi kona ma swi tiva ku i yini hi mhaka ka nga kona hambi a ku na nchumu xin'wana se hikokwalaho ka yini hi tshikelela ongeti hi tiva ku ku na un'wana yimani mi byela ku mi nga se ni byela khomani tani khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Holobye wa rihanyo dokodela Aaron Mtswaledi va ku na kumbe ximakiwa lexi xi nga na organophosphate leswi swi venge swi kumeka ngopfu ka swin'wana swa leswi swi dlayaka switsotswana se xivutiso ku va ku na loyi siku rin'wana a nga hetelela va ku vanhu va lovini munhu i lovile hikokwalaho ka ku dya yini kumbe yini swo huma xiphazeni ke naswo a xi ri xile kwihi hikuva ni switsundzuku sweswo se mingiseri n'wina mi ri a swi nge vonaki se loko ku a swi nge vonaki mi swi vulela yini a swi nge vonaki mata why botpet swi nga vonaki loko vo khoma mehene ni karhi ni xavisa yona organic yona leyi va vulavulaka yona ku nga Alpirima a ni fanele loko ni ya khoto ni ya byela ku ri no ni teka yi suka aka khampani yini se hi ku loyi a nga khoma khampani yena a nga na matimba ve nge ni khomi mina hikuva chava ku luya a nga yena a supply ku vanhu lava xavisaku Alpirima hi vona va nga ta ndla ku ye a khomiwa se ni nge khomiwi mina swi fana na lava swiphaza ni vona swi nga pfuni nchumu ku hi pfalapfala vanhu lava swiphaza hi tshika ku ya pfala leyi va swi tokaku koholi hi leswi sweswi mfumo wu fanele wu endla swona wu rhanga wu meka sure ku lava swi tokaku kona va na tilayisense na swakudya leswi va swi xavisaku swi pfumeleriwile ku va swi nga xavisiwa Afrika-Dzonga na mara mfumo wa hina sweswi a wu endli swona kambe yaleyo na mitwa sweswo hinkwaswo na mitwa mfumo wa hina wu ri ku endleni swona ni pfumelela na n'wina na mitwa kambe ku hava handle ka loko ri koni hi yo mhaka leswi ni lavaka hi tshikelela swona hiku hi nga vulavuli swilo swi twala nga ri ntiyiso ku hava munhu loyi a nga tshama a komba aku hi dye swakudya swo huma a xiphazeni lexiya ivi hi lova kumbe va lova ku hava a pfumelelana kwalano loyi a nga tshama a komba ku i dye swi ri xiphazeni ivi a lova kumbe a vabya kumbe a ndla yini vana lava va nga lova vele lava la Soweto lava hi 5 lavaya va kombile xiphaza shop mara lexi nga vuya xi humelela vete a nga va nikangi poison u yo fafazela swakudya hikuva a karhi a dlaya makondlo intention a ku nga ri ku dlaya vana se vana ve va khoma maphakete lawaya va dya va nga hlambangi mavoko hi leswo swi nga endla ku va inana that's why na lava va nga va kuma na poison liya ve va nyikiwa warning va hakela 2,000 rand ku va nga ha pfuki va xavisini mara a va va vutisangi ku mi xava kwini nemetweni inkomo 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukeleni un'wana muyingiseri hi twa ku ye u angula ku yini hi loyi inhleka bottot papa mina le pfuke hi va lava n'wina minjani na hi pfuke a kenza bottot maka leyiwani ne mina vuso ka Chauke ni vulavulaka sweswi ahe na swin'wana swa ma 3 years a Giyani hi kha hi tirha na yona mhaka leyiwani ya swakudya swo bola ni le ka tixopo and especially tixopo leti ta vanhu va le handle a ni vulavula leswi ni ngo yo twa I can give you 2 examples bottot ne ku na xopo leyi nga tshama hi kuma ti-biscuit va ku ti-expire after 5 years hambi vo fulawuri ti tsariwile ti makiwile ti na xitikara ku after 5 loko hi hlayela malembe ma ku 5 years nkarhi wa kona a swi possible sweswo bottot hambi xitirale xa xitirale a swi possible a kuma n'wanyani xopo yi rhwale ta makula na xopo to ni nga mi komba ku ti le Giyani yin'wana a kuma
swin'wana swo ma 8 to 9 wa tiphaleta ta aspopo aspopo ta kona botpet aspopo yo manyiwa kwala ka aspopo mara a yi na ti-ingredients ku yi tsariwerini yi na yini sweswi loko botpet exibedhlele va ta ku byela loko u luma hi nyoka famba na nyoka liya exibedhlele va ta kota ku tiva ku i lumiwe hi nyoka ya njhani va ku treatisa ku yini va ku nyika murhi wa njhani loko n'wana o dya aspopo liya a sungula ku reacta kumbe hina vanhu lavakulu loko i ya xibedhlele khuma aspopo va ta ku yina yini a swi tiviseki so mhaka ene botpet mhaka ya leyiwani ni pfumelana na lavakulukumba lava nga nghena ku we need to deal with the source mara loko hi sweswi hi ya ka timhaka ta swiphaza swi rejistariwa hi nga rejistara swiphaza swi va swa hina vanhu va ntima kumbe vana va kwala kaya sweswi mi vulaka swona ku va ku xopo ya ka Chauke ya ka Hlungwani ya ka Xijamali swi ku yini mara loko hi ya stoka kwihi phela hi va nga solvanga problem loko hi ya tlhelela kwele swi huma kona hi ri la ku hi kona se loko ku ve hi va hi nga ni khomeli ku nghena n'wini Botvosi loko ku ve hi va hi nga solvangi kumbe hi nga ololoxangi swiphiqo hikokwalaho ka yini va nga vulangi nchumu president hi ku ko fana na kwala Giyani i nyika xikombiso hi ko khale ka khale kumbexani wa u nga se va kona kambe khale a ku ri na vhengele rin'wana a va ku i metro kwalaho a swi tiveka ku vanhu va stoka kona va mavhengele kusuka kwihi va ya kwihi sweswiwani ongeti na ku vanhu va stoka ku ya swa ha tiveki botpet se la na ku ta kona kwalano la South Africa na tixopo letikulu a hi swona president wa vulavule ku na mali leyi nga vekiwa tlhelo ku yi ta kota ku sapota vanhu lava va lavaka ku va na swiphaza swi nga rejistariwa tixopo tetiya tikulu sweswiwani hi na tixopo to fana na leta yo tshuka leya ti sunga ku nga tivaka na maxopoxopo a ti-villageni kumbe amakaya tixopo tetiya tikulu vulavula ku hi tona ti hi xavaka tona hina adorobeni a Giyani na lava hi rilaka hi vona mutla va xava kona ta tixopeni teto why tona ti nga tshamiwa hansi na mfumo ku okay a hi teneni na ndlela ya ku va na swiphaza xopo xa xopo yo karhi man twisisa i xopo ya ka Chauke a nge xopo ya ka Chauke hi le yikulu loko okay wena Chauke ku na Chauke swiphaza shop n'wina mi ya stoka swakudya swa n'wina la ku hi ta va na paper trail ku swakudya leswi loko swi va na problem hi swi kuma kwihi ende xin'wanyana xi hluphaka botpet i ku I think na wo fanele ku tiyisiwa lawani ku va lava va fambaka va rejistaraku swiphaza leswi hi vulavulaka swona namuntlha va rejistaraku vanhu va le handle loko ko ta ku endliwa inspection ku kumeka ku na leswi ka swi nga tshamisekangi hi shop hi khoma la nga rejistara hi khoma la nga rejistara na loyi a nge le phakathi ka xopo hi ku vo tala maphepha va hava botpet because ta va na yona ene ntiyiso swi vulaka ku fanele ku nga vi xiphiqo ku Vus a rejistara vhengele sweswi loko a rejistara ivi ya lwa taku loko ku ri na maphepha ya ku va la tikweni kambe leswin'wana a nga na swona a tirhisa vhengele riya i na swa le mandleni swa ku tirhisa vhengele a tirhisa vhengele a swi fanele swi nga ri nandzu sweswo no botpet hi leswiwani loko a ku fanele ku va na because remember ku mfumo wu ri loko munhu a va le handle a ta haleni a ta endla business yi fanele yi va investment exiphaza xa ka mani xa endlaka 5 million kumbe xi nga tshama xi tanana na investment ya 5 million because that hi laha ntsengo wu nga fika kona man twisisa a ku na hardware nga pfumela yi kona hardware leyi nga swi tiva ku 5 million a nga va munhu a investile into eka bindzu ro fana rero mara xiphaza xopo xa makipikipi botpet mara leswi ku na boti lava nga ha kumaku sweswiwani mara nkinga leyi va ku na yona hi vo vanhu va ka hina futhi hi ku sweswi hi mi milenge ku hi le ku tweni ka ku vava vana va le ku dyeni ka swo ka swi nga ri kahle mara loko sweswi ku tlhela ku va hina hi tsutsumaku hi ya endlela vanhu lavawani mapapila yo kota ku ta va ta tirha endzeni ka tixopo because na masipala yi fanele yi tlanga a big role hi ku fanele ku zoniwa phela a ho pfuka nampundzu fika aka swiyindlwana kumbe yini ku fanele ku zoniwa ku laha ka fita ku endliwa lexi laha ka fita ku endliwa lexi mara sweswi munhu loko se ni twa mina ni borekile u fanele a kanyana xiyindlwana hikwalaha fenseni ku hayi hi swivaratana mi ta tirha mara loko se ku vaviseka vana ku tlhe ku ri la hina botpet vutomi bya vana hi laha hi nga tshemba kona ya xikolo ya swakudya swa ku xikolweni botpet hi kule hi ku dya swakudya swa vamhani a xikolweni van'wani va ku ri namuntlha hi madokodela maphorisa i yini hi tisa swakudya sweswiyani loko mfumo wu ku hi pfalela vamhani hi vula ku yini
phela nawu hi vula ku vana lava va fanele va xava swilo leswi va fanele va sapota va mhani kaya leswi hi nge zaku va na problem ka swona va tsutsumela kwele hi nge va nga yi kona a ho tiyisa mabindzu lama hi nge a ma fambi na va cincacicini va le ku cinceteleni ni twe na la Gauteng sweswi va ku va cincini na kwala Limpopo va cincini a va tlheliri va le kokeleni ndhawu kambe ni khensile tlhelo rero mi nga ta na rona vosi a hi yini ni mahungwini khensile tlhelo rero leswona botwe inkomo 0860002543 nangona ko eAfrika wa vulavula hi bula na va nhluvukiso wa ikhonomi loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we lawa ya taku hina Moses Lilian Hlabangwani ya Cecily rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani Botpete muhumelerisi na vayingiseri aka leyi ya ku register mabindzu Botpete ni nga tivi kumbexani hina vo akatiko van'wani ho ka hi nga tivi ku ri milawu ya tiko yi ri yini kumbexani hi tiva ku hambana Botpete munhu loko a ri muhlapfa la Afrika-Dzonga mimpfumelelo swilaveko swa ku ava na bindzu i yini ngopfungopfu Botpete hinkwavo lava va nga na mabindzu la Afrika-Dzonga va na swona swilaveko leswi hinkwaswo kumbexani government ya hina yo ka yi nga ri na mhaka na swona loko ku ri government a yi na mhaka na swona Operation Dudula mina a ni yi soli loko government yi ri na mhaka na swona Operation Dudula na yi sola King Khupani ka Mningisi Block 3 enkomo Hlekana vaxumi khalanga xikan'we na le ka vuhumelerisi hambi ku ri vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu khalanga ku ya hi mina a ni voni 21 days leyi yi ta tirha yi tele ku ya hi mina mara ni voni ku yi ta tirha hikuva minkarhi yo tala loko swilo swi fanele swi khumba vahlampfa ku na vanhu lava ya ku khoto va ya tlhontlha mfumo ku ri no swilo leswi u swi endlaka a swi fe ehenhleni ka vanhu va matiko mambe leswi vonele ka ndzawulo ya xikaya 21 days leswi nga endla va suka va ya yi tlhontlha a khoto next week kunene ku ta va ku humeni na ti-organization tin'wana to tala ngopfu leti nga ta ya tlhontlha mfumo khoto ku wu nga landzelerisi milawu leyi nga koho la tikweni leri loko mfumo wu landzelerisa milawu leyi nga koho la tikweni a wu fe ku ya hi ti-organization leti nga tata a swi tiku ti le kwini tin'wana va diaspora forum tin'wana ta fumiwa next week va nguluve organization just ku yisa mfumo khoto ku ri wu nga protect vanhu va tiko ra wona vanhu va ti endlela hi ku rhandza Hlekani Botpete na muhumelerisi wa n'wina Ncindano kahle ka mhaka ya swiphaza yi tika ngopfu ku vapapa a va ri na tona tishopo a ti register-riweni ene n'hweti na n'hweti ku tshama ku ta mulungu ta cheka ku swilo a swi expire-angi na namuntlha swiphaza swi tete tiko leri hinkwaro leriwani swi ta hi kwini swiphaza leswiwani swi nga ri na maphepha ene swi va swi endliwa hi yini ku ze ku yimeliwa vanhu va fa ku ta kota ku tsarisiwa swiphaza ene xin'wana xa kona nkarhi lowa wa lockdown loko ku ri lockdown va ta immediately effect ku vele ku va na lockdown namuntlha swi tsandza kwihi ku ri leswi va vonaka swi tala swiphaza leswiwani va nga endlangi leswaku swi vhela ku tiveka ku ri no vanhu va na maphepha kumbe va na maphepha na kahle tiko ra hina ra hi feyila Botpete ra hi feyila a ri hi rhandza loko hi fini inkomo Botpete hayi hi ta pfuleka matihlo hina hikuva a hi voni hina ma South Africa inkomo na Petmas la Palm Ridge danke Botpete Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Hlekani Botpete na muhumelerisi wa n'wina tatana Ncindani ni kombela ku khoma liya vavanuna ku va pfuneka kwini vavanuna hi xitalo va ku na lava pfunekaka kona Botpete vavanuna i vanhu van'wani va ku timiyelela nkarhi wa ku leha hambi va vona swilo swi nga tshamisekanga i vanhu va ku va timiyelela mo special ka va ka mhaka
so that's why mbona vaxinuna va ku tala va ya kwale mabyaleni a ni pholomo tibyala mara va ya ti tshamela ku va chava tinsuna leti nga le ndlwini ku loko u muka i ya ku ku raseleni se u ri loko u ta wu dya kwini kwala kumbe u ta wu xurhe madleke kokwala u ta wu wisa swincono mara lexi salaka i ta ku rasela a ku rasela loko se a ku rasela loko ku tlakusa xandla va mfumo hi vo lava taka va ta ku khoma bullpet se swa tika hi vavanuna hi khome ku tika that's why vavanuna va ku tala u kuma swa ku vo timiyelela va ku hiva va mafanato va nga boxi leti ti va dyaka se u kuma ku hetelela ku va na madzolonga la ku vavanuna eku heteleleni u kuma swa ku wanuna a teka vutomi byakwe u twa va ku wanuna i tihengini hala no i tidlayile loko la ku lavisisa u kuma swa ku a ri ku xanisekeni a moyeni na le nyameni bullpet ka tika laha handle bullpet ka tika mo especially vavanuna a ku na laha hi nga ta pfuneka kona inkomu madonoro landela bullpet minjhani na cindani na vayingiseri va munghana mina ni lava ku nghena aka leya lava swiphaza la hi ku twisisa ka mina loko va ku va tsarisa ka masipala ni vona swi nga bihanga mara a ku rhangiweni ku chekiwa ku vona ku va ri lava ti swi ri nawini na mi nga mi ya tsarisa munhu mi n'wi nyika pfumelelo loko a ya tsarisa ka masipala ku ri ku na la tikweni u nghene swi nga ri nawini a va tlheli va kota ku veya kahle hi nawu va kota ku ya tsarisa swi swa nawu inkomo bullpet ni vona nga ku hi swilo swi nga hi pfunaka swi nga hi pfuni nchumu ku tsarisa vanhu lava hinkwavo lava va nga ta letlelela hambi va nga ri hinkwavo va lava nga ri ku na maphepha mo ku va laha a va tlheli va veya kahle hi mhaka ku na hina hi nge ngheni ematikweni ma vona hi ri hava maphepha hi fika hi endla leswi va swi endlaka la tikweni ra hina inkomo Nhlekani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene mhaka ya swiphaza shop ya twala loko va ku ve a va register swiphaza shop swa vona se xivutiso ku ta va ku ri ku va va registini na ku ka va nga registangi mara still va ha xavisa swilo swo fana ku hambana ku ta va ku ri kwihi hikuva i ve nge tshiki mukhuva liya ya vona va yi endlaka ya ku ti endlela swilo hi voxe va tlhela va ya mahlweni va xavisa na sweswi va swi xavisaka ene xin'wanyana lexi xi nga ta endla ku va ya mahlweni va endla sweswo mfumo wa hina wu fevhara ngopfu vona hikuva le ku dlayeni ka vanhu va swi tiva ku ka xiphaza lexiya hi laha n'wana a nga ya xava swilo a dya a fa mara ku na action yi nga tekiwa u kona u le ku xaviseni i nikiweni na 21 days ku a register vana va fini hi le ku xaviseni i yini lexi nga endliwa endzhaku loko vana lava va kumeka va fini va dye poison inkomu bullpet okay maka kahle le kambe maka hi leyi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo vayingisera Munghana Lonene FM khensiri n'wina hinkwenu mi nga kota ku va a ni mani tikatsi hinkwenu loko ni ti katsa hinkwerhu loko ku va munhu wa vunharhu hinkwavo munhu wa vunharhu yani masta munhu wa vunharhu swi sukela kwe swi sukela laya ka ku mina ni na ncindana hi vulavula hi munhu un'wana i wa vunharhu hiyo mhaka ni ku hinkwavo ni va ni kana ku hinkwavo ni ku lava ya ncindana hinkwavo loko ni ku hinkwenu i munhu wa vumbirhi ni vulavula na ncindani ni byela ncindani ku ncindani na lava ya hinkwenu ani loko munhu wo sungula ku nga mina ni wela ka ntlawa lowa hinkwerhu mava swolo sweswo hi swo loko twa ku na munhu wo sungula munhu wa vumbirhi munhu wa vunharhu va vula sweswo hayi nami munhu ayima man ayima na rindele kulukumba mathupane masha basuka ka ndawulo ya inhluvukisiwa economy a Gauteng ba ta bula na hina vengeri va tsarise ku tlula ekonomi ya ka ba veke tindhawu ta ku tlula ekonomi ya ka 50 ka 45 ta ku va vanhu va ti tsarisela ka toho se ta va nga hi bula na vona sweswinyana nga ri khale va leni va nyika minete va ta vuya ka hina hi ta bula na vona loko va vulavula va na ha rindzele vona hi yo mhaka ni kha ni vulavula na wena hi ndlela leyi ni ku munhu wo sungula munhu wa vumbirhi munhu wa vunharhu ma yi mhaka ko se vana va java yima a mahlweni ka nhlengeletano kumbexani a ku mati va cini
swi kahle ku hinkwenu hi famba swin'we hayi sweswo swi fana na loko mi ku I is go mi va mi tshove Xitsonga hinkwerhu i sweswo ntsena munhu wo sungula wa vumbirhi wa vune so loko munhu wo sungula mina leyi ni lava ku tshikelelana namuntlha ku loko mi famba n'wehe mi nga xi tiveki Xitsonga ne mi famba mi kha mi swi tiva loko hi ku munhu wo sungula hileswaku hi wehe wa nghena u le ndzeni munhu wa vumbirhi hi loyi wo yi byelaka yena munhu wa vunharhu hi loyi lo wa vumbirhi a byelaka yena loko ka ta ku byela se we i nkomba vanhu lava hi sweswo ntsena ane se mi nga ha suki mi yima mi ku hinkwerhu lo mi suka mo hinkwenu hi tsakini musi hinkwenu la ani ayikho so loko ku hinkwenu a ka ha ri hi i mi hinkwenu mi tsakini wena nge hi ku hi famba na wena hina kuna n'wana a ku rhumela ku hungu a ku xikolo lexi xi tiviwa hi vito ra Mahlambandlopfu ivi sweswi xi tiviwaka ku hi Hanyani Thomo xi tlangela lembe ra vu-50 lembe leri ange xi ta va xi ri na ntirho hi Ravuntlhanu vhiki leri taka ku kha ku tlangeriwa ntirho lowu wa ku va se xi ri na 50 wa malembe xikolo xolexo Hanyani Thomo ntirho na mina ka xona veri nkulukumba Masha va fikile ni nga se ya ka vona manhundza la hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mingisero wa Munghana Lonene FM hi lava ku bula na nkulukumba Mathopane Masha vona Chief Director ka timhaka ta inclusive economy ka ndawulo ya nhluvukiso wa economy eGauteng hi vo hi lava ku va hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi languta ka timhaka leti ta ku titsarisela hi vuntshwa ka van'wa swimawusa Ntate Masha, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon. How are you, sir? I'm fine. Thanks for asking. How are you, sir? I'm good. Hope you're good as well. Yeah, I am. Thanks for asking. Maybe let's start from the beginning. Since the announcement by the president, we have seen a number of people trying to register their spaza shop. Let's start there. How is the process going? We announced yesterday because after the announcement, people were not aware where they should be going. So yesterday we announced the 85 sites or areas or locations where people can go to register. Of course, there were challenges in some of the sites, in Mamelodi, Tembisa, and Jabulani, where there was a bit of, issues between locals and foreigners and all of that. But I think in other areas, the process is continuing, but we'll monitor the situation, of course, and address the issues as they come up. Challenges between locals and foreigners, how? Yeah, well, the report we are getting was that you had locals who were blocking. I don't know how they could tell that a person is not local. But, what we are hearing is that there were incidences where some people were chased away because they were accused of being foreigners and they were not allowed to register and all of that. So those are the issues. But now that we've announced, we also have law enforcement in those areas assisting to make sure that we can be able to address some of these problems. Let's zoom into the people who are eligible to do registrations. Who are you targeting? So all the spaza shops in the township, so people who run spaza shops. So one, we've got the people who at some stage had registered
and maybe they need to renew their permits for them to continue trading. We need them to do that as well. But there are also people who may have started these businesses, other shops, chisanyamas and all of that, without necessarily following the process. So we are giving them an opportunity to come forward, register, so that they can also be subjected to the compliance that everybody else must be subjected to. But remember, the call is not just for further shops. The president was clear that it is further shops and food handling facilities. So this will include your chisanyamas, your butcheries, and all the establishment that handles food in the township. Forgive my ignorance in Tatemasha. Let's talk about street vendors, particularly Bomma who are selling on the streets and those who are selling at or next to schools. Are they also supposed to register? And if yes, what are the requirements? There are permits for informal traders, remember. So informal traders are given permits by municipalities every year, usually for 12 months. So it's not the same as your spaza shops, because with spaza shops, you need to produce also zoning permits for that, because remember, an informal trader is not zoned per se. So for spaza shops, you need building control permission for you to be able to operate a shop or a spaza or a food handling facility in that. So that's the difference. With spaza shop, with the informal traders, no, those obviously will be subjected to the same process like they do now, when they are looking for permits for them to trade. Why did it have to wait for the president to make an announcement? Were you guys sleeping in duty, or were you also registering? It's just that it was not popularized. Yeah, so in Gauteng, I don't know about other provinces. In Gauteng, we have, I remember in Gauteng we launched a program called Kondisi Shishinako or Ukaimalao. So part of that is to do exactly that. So we started in Tembisa, we've been to Brongor, we've been to Marafong, so we've been to Sidibeng, where we are obviously engaging people on the issue around compliance, but also we provide an opportunity for them to register and comply. So for us, really, it was not a new thing, but what it does, obviously, it puts a bit of pressure in terms of timelines for us to accelerate the process. But we have already started with the Ukaimalao campaign or Kondisi Shishinako campaign in Gauteng already. Yeah, but then it means in Tatemasha it was not effective, because you still have a registration station in Tembisa, for example. Maybe you would be saying now that, no, we're not going to Tembisa because we've done that before, and so on and so forth, isn't it? Yeah, there are areas where there is so we do have a challenge as a country in terms of compliance that we must concede, and that is why in some instances you'll find a situation where locals will go because they can comply, go and access, for example, the trading permits, and then they rent it over to other people, which is a problem that we must not deal with. So I wouldn't say it was not effective, but it was. We were going already to townships, working with municipalities, helping people to register. But what the president does, of course, was to provide a timeline. So the timelines were a bit different, of course. And also what it means now is that we've increased capacity in the sites that have been identified, the 85 sites in Gauteng, so that we are able to meet the timeline, or at least get to a point where we get close to meeting the timeline. What is the sole purpose of registering in the midst of the challenges that we are seeing as a country? I understand 22 people as kids are reported to have been affected or even died because of food-related problems, or food that are said to be contaminated and stuff. The question then would be, the reasons why we are registering is in order to achieve what? Yeah, so the reason why we had those challenges with food poisoning is because of this, disregard for compliance, both in terms of food handling, but also in terms of where we trade and many other things. So the program really is meant to make sure that we promote compliance, we ensure that there's compliance, but we also educate, because there are perceptions that compliance is expensive, which is not always the case.
across the board. It depends on the certificate that you need. That we promote compliance, but also we also know that some of the challenges we have in supporting small businesses, because when they are informal, we don't have any other means of actually reaching them and being able to support them to grow and contribute to the economy. So you recall that the president also announced the 500 million fund. So just imagine if that fund is announced and no one complies or at least is able to meet the requirements, we will then come back and say, but no one qualifies because so what I'm saying is that there is value and benefit in promoting formality and compliance, both from health point of view, but also in terms of basically creating a situation where we can have a program that is formal, where we support local people. We are able to help them grow, create jobs, and so forth. Because at the moment, it's difficult to be able to support them while they're still in that stage that they're in. And the reason why I was asking you that question, Tate Masha, is because some of our listeners here were saying registering or fostering compliance would not take us out of this quagmire that we're in, because they will still be selling things that they're selling, but they will be complying. The question will then be, what else needs to happen for the manufacturers of those goods and foods? I understand in Gauteng, for example, recently there were certain factories that were raided, people were arrested because they were seen to have been changing expiry date and so on and so forth. Now, the question of registering spazas versus the issue of contaminated food, is it not the question of barking a wrong tree here? No. It's an ecosystem that we see in the community, because remember, part of the problem is not just that the food is the contamination of the food, also comes down to the handling of the food. So, for example, if you are manufacturing whatever in your factory, somewhere in Polokwane, that factory is fine. I'm just giving an example. Yeah. But when I get the product, I then open it and put it in different packets myself. So part of the education that we're talking about also relates to that, around how do we then handle food to avoid additional contamination of food as well. But we also know there are illegal factories. That's why we are raiding these factories. It's not everybody. There are a lot of local people that are producing juices, your archers, and many other things that they adhere to standards and health standards. And those are products that we are supporting. In Gauteng, we do have that program around manufacturing as well, to support these products. But it also has to do with the handling of this food. Because I'm sure you've seen also in the media that there are items that were confiscated between factories and shops, and the manufacturers don't know how those products ended up there. So it's a lot of it. So it has to do with us upholding compliance and making sure that we don't necessarily lower the boat, because otherwise we'll have a problem. I mean, both in terms of growing our economy, usually when people see compliance process like that, they are not paying tax. There are certain things that they are avoiding, right? Yes. So we are saying that, yes, as painful as it is, let's promote compliance. Let's also provide programs to support locals. Let's also take advantage of the funds that the president has announced, so that those who then comply can then be able to say, now that I comply, I want to grow. I don't want to remain the same. I want to grow. How do we take me forward? Then we are able to take people into those opportunities. I'm left with 30 seconds. Since you've made your announcement yesterday, does it mean it affects the 21 days? How are you calibrating your 21 days? Is it from yesterday or from the announcement by the president? Monday. So the president announced Friday night. It was already. So we I think the MEC indicated yesterday that we are going to count from Monday. Okay. But also because, as I'm sure you've seen in Gauteng, even by Monday, there were also sites that were open where people already. What we were doing yesterday is just to provide proper guidance to say these are the areas in the townships where you can go, and these are the requirements that you need to bring along for you to be able to register successfully. So that was the purpose for that yesterday. Tate Masha, thank you very much. You can see Inko. I can't. So from Canada FM ba bulana bona enkulukumba Masha basuka ka ndawulo ya nhlukiso economy eGauteng tamdzela ka ba ku yini nkomisa andakala ku ntoko mangomisa ba ra mbiri ya ta emsekweni nhlekani.
i sweswo vingisera Munghana Lonene FM Khensile Misho Justice Machines va vula tani veri nkulukumba Masha vari ku titsarisa lokuwani ku tumbuluxiwe swivandla swa 25 swa ku va vanhu mi titsarisela mabindzu lamatsongo naswona ku na swilaveko swo karhi leswi swi lavekaka miako ku yi lulamerile na swikhedzakhedza swo hambanahambana se vengeri mi tirhisana na timasipala ta n'wina ivi mi endla tani va vulavula ngopfu aka doroba ra Gauteng kasi va tlhela va kombisa na timhaka ta ku n'wina vo xavisa ntwe mani lava va nga ni vutisa ku n'wina vo xavisa swikolweni leswi va ri mi nyikiwa tiphumende loko mi nyikiwa tiphumende to toleto mi vulavula na timasipala leti nga ta mi komba ku tiphumende to toleto ti tirhisa ku yini ku pfuka munhu a ya xavisa njhe hi ndlela yaleyo ku va ku ri na tiphumende va ri xikongomelo ku ndlela ku vanhu va titsarisela va kota ku hakela swibalo hinkwaswo swoleswo swi ta kota ku hi pfuna ka ku kula ka ikhonomi i ntiyiso hiku a swi ta herisa na swihehlo leswiya swa ku veri van'wana a va ndli kumbe va veki nchumu bangi a va bangi nchumu masivo swi ta hetisa swihehlo swoleswo hi ndlela yaleyo si ra titomboweni va swi vurile swilo leswi a swi ka swi vuliwa hi tatana Masha ka yin'wana mbulavulo wa vona kumbexani mfumo wa hina hi ko wu lava ku teka swilo wu endla leswi 8 out of 10 workers at a restaurant were South African, and 2 probably Malawian or Zimbabwe. And today almost 100% is non-South African. So the new economy that we're getting into after the lifting of the lockdown must answer that question. That any establishment wanting to reopen must have a new labor market policy which prioritizes South Africans, but does not discriminate against Zimbabwean or Malawians. But the proportion of South Africans working in a restaurant must be greater than that of non-South Africans. That's a new economy that we're talking about. In the agricultural sector, similarly, and people who want to approach banks or government for funding and so on must demonstrate that they do have a labor market and employment policy that favors South Africans. Nothing xenophobic about that. And still open space for non-South Africans. Every spaza shop must be registered with a license to operate. And more importantly for me, by the way, Minister Mthembu, must have a bank account. Must have a bank account. And a tax number. And must open the business for inspection by the Department of Health so that our people are not being fed expired goods and so on. So it's going to be a new way of doing things, and I think akuri loko hi huma ka lockdown loko hi ka hi poi loko hi pone nyaka liya ya COVID-19 loko va vula leswi sira titomboweni namuta ndle ku vulavula na nkulukumba Masha Mathupane Masha va vula kwatsa leswi hi vulavulaka hi swona se xivutiso ku swi ta ndliwa na hi ta vona kama swi ri tani a hi cinceni gere ka hi ta la timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula loko mo cheka ka bootpet lo mi ka mi driver la ndleleni hambi mi ta huma Venda or mi famba mi ku ni ya Joburg mi languta vanhu lava nga khoma saka la ndleleni lani vanhu va ka va nga ha ri kahle miehleketweni ni nge vuli ku ri va penga vo ka va nga ha ri kahle miehleketweni hi mhaka ti-depression i vavanuna ntsena a ku na n'wansati mi nga ta hlangana yena ka ra famba mi hlangana yena penga hinkwakwa miri vavanuna lava ku ni ta kota ku mi twisa kahle vavanuna lava miri ti-depression ta ti-divorce kumbe ti-depression leti nga vangiwa hi ku va va tivana na vavasati Bootpet loko u ta hlangana na xiphiqo xa ku hambana na n'wansati u tekeriwa vana u tekeriwa na yindlu u tekeriwa na swilo a swi nge tshamiseka mihleketo vavanuna a hi vulavuli hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se hi cincini gere nghenela ni lava ku twa n'we va xinuna sweswi na vaxisati mi hi xanisela yini kunene hi mi dyohele yini un'wana i ta xikwembu a xi tisa hetakanyana xi hisa ka
ka livinyana xi hi susa la Afrika-Dzonga na la misaveni hi vona ku va ta swi kota na va lava kholaka ku hanya ku va sala va hanya hi nga ri kona. Amukeleni sesi Makamoni Chauke. Sesi Makamoni Chauke i munhu loyi a tirhaka hi ku pfuna vanhu, i social worker lava nga na ku tsakela swinene ka timhaka ta swa miehleketo na ku pfuna ka tlhelo rolero. Se na ku ta twa ku vona loko xiyimo xi te tani va nga hi pfuna njhani tani hi va xinuna. Ku ndlela ku ni nga va kavanyeti a hi sunguleni hi basisa laha. Hello. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ai amukeleni sesi Makamoni Chauke. Ntiva Makamoni Chauke un'wana wa ka Manghena a purasini na hi Makamoni Chauke. Se na lava hi sesi Makamoni Chauke. Ya sesi Maka. Aye Bothphethe Mpfokeni. Hi pfukeli sesi wa mina minjhani n'we? Hi pfukile swinene. A khensa swinene loko mi kume nkarhi wa ku va mi ta hi pfuna ka vavanuna veri ku le ku tikeni na handle la ve le ku tikeni kumbexana hi sunguleni kwalano. N'wina na n'wina mi vona hi ri ku hluphekeni hina vavanuna na so ku hlupheka lokuwani mi vona onge nga ku vanga yini? Vavanuna mi hlupheka ma ha ri vantsanana from a young age. Loko mo cheka swa ku fana na ti-divorce na sweswi endlekaka ku va ku ri mihandzu ya leswi ya mi taku hi kona. N'wana wa mfana loko a kha a kula kumbe a kha a kurisiwa, it's either u kuma rejection from mutswari wa xisati kumbe mutswari wa xinuna. And then loko a kha a kurisiwa a ri na ti-expectations ku u nga rili u nga vuli nchumu. And loko a ya hlangana na munhu Bothphethe va hanya swin'we, mina tanihi n'wansati ni va na ti-expectations mara a ni ta ku tshama hansi ni tiva munhu luya ku u huma ka ndhawu ya njhani, ku humelela yini. So swi tala la miehlekeni swi tala swi nga ha twisiseki. So mi le ku hluphekeni indeed because ni tirhe ngopfu aka department, ni tirha hi ti-protection order, ni tirha hi gender based violence. Laha ni nga tshama hansi ni swi vona ku a ni tirha na vavasati ntsena mara ni jikela ka sati ra vavanuna ni kuma ku ri no ku hava lava yaku kona kumbe ku kona mara attitude kumbe access ya ku va fika va ndlaleriwa sangu, vana va milenge, va nyikiwa mati ya ku timula mbilu, then va ti hlamusela kusuka ndzhaku va kota ku pfuneka. N'wanuna loko o nghena ndhawini ya ku pfunekaku a va n'wi treat-i ku fana na n'wansati. It's either a fika a vekeriwa le tlhelo kumbe a nga hloniphiwi kumbe swin'wana because automatically hi tiva ku vavanuna va karhata while na vo va ri ku tweni ku vava endzeni ka vona. So yes, mi le ku hluphekeni swinene. Se swa koteka ku hi nga huma ka xiyimo lexi hi ku hi kurisisiwe xiswoho na lomu hi fanele hi pfuneka kona hi khomiwa hi voko ra nsimbi. Van'wani va ze va fika na ku milawu leyi ya tiko ri ra ka n'wini leyi yi tikomba yi kha yi voyamela tlhelo ra ku yima ngona vavasati ku tlula vavanuna, ngopfungopfu loko ku landzelerisiwa timhaka ku vulavulaka hi tona ta protection order. Un'wana mi yingiserito lowu ngheni na ku van'wani va sungula ku va ma-comrade va vha va ndla ti-protection order kusuka kwalano xi haheli xinyenyana. Se xivutiso ku ta va ku i swilo leswi swi nga sivelekaku kumbe i swilo leswi vanhu va nga humaka ka swona? Ndzi vuleleni ku vavanuna vo tala lava mina ni nga tirha na vona because I've worked with a lot of men laha ni nga fika ni n'wini ni ti endlela research ya mina na ku twisisa i childhood trauma. Childhood trauma i xilondzo lexiya xa loko i khi i kula kumbe xilondzo xa loko u ri n'wana kumbe xilondzo xa le ndzhaku ku nga ri ku n'wana ntsena. Loko mo cheka vavanuna va vavisiwa kumbe va vavisekile mara a va tshama hansi va swi veka the way xi nga xiswona. Mina tanihi n'wansati ni nga hlangana na munhu ni swi hlamuseta ni nga chavi nchumu mara n'wanuna i ta ringeta ku swi basisa a swi mbarisa swilo hi ndlela yeleyo a nga le ku holeni u le ku bambateleni ka xilondzo hikuva a ringeta ku va a vula swilo a nga swi vuli the way xi nga hi xiswona. Ku huma ka swo Bothphethe i ku va munhu kumbe n'wanuna not munhu n'wanuna a vula leswi a nga hundza ka swoho, a nga jajiwi, a nga langutiwi hi tihlo ra ku u wiki, a nga langutiwi hi tihlo ra ku n'wanuna tshama na swo no n'wanuna na yona na swiki i munhu a hi tikeni swo tala n'wanuna i munhu wa twa wa ku ri
so leswi n'wansati na ye a swi twaku na ye wa swi twa ko va ku vavanuna va dyondzisiwe ku ka va nga swi humeseli handle na vavasati hi swi humesela handle so ku huma ka xo i ku kuma ti-service leti ni nga ti vula ku ri ku trainiwa ti-professional leti ti twisisaka ku n'wanuna i yini n'wanuna u fana na n'wana loko u n'wi khahla a nge heti ka wena mara n'wana loko u n'wi vita kahle n'wi tlhenisa kahle n'wana nga exikolweni va ri u endle xilo xa so u ta ku tlhantlhela to hinkwato ku u twa a ri safe so probleme a hi trainiwangi ku vavanuna va sensitive vavanuna tanihileswi ni nga tirha hi vona vavanuna vo tala loko a nghena ofisini i fika i n'wi acknowledge kumbe i kombisa a he papa ni khensa ku va mi fikile hi xexe xitulu kwalano immediately wa swi twa ku ndhawu leyi ku kahle ka ku pfumela i ta ku byela na leswiya swa khale ene hi ndlela yeleyo loko a va kha a hola so mara problem i ku a hi swi twisisi ku vavanuna va sensitive ku fika kwini va fana na n'wana xa a nga ta mi hembela loko o n'wi ba kumbe u n'wi rasela a nge heti ka we swa fana na n'wanuna loko o fika andhawini a kuma ku service ya kona hi liya yo khahla kumbe hi liya yo jaja kumbe sweswo taniya a nga ha theleda so vavanuna va ku tala n'webukati a va swi koti ku ya laha ku pfuneka hi ku chava swilo swo fana na sweswo swi vula ku a volotiya ku ya hi leswi va vekisiwaka xiswona ke swi vula ku a hi kambe i twanani nga ri mhani n'wanuna swi vula ku a hi tiyangi ku ya hi leswi swi vonakisaka xiswona ku vanhu va vulavula ku ongeti hina hi tiye ngopfu a hi twi nchumu a swi vulaka ha swona bukati mi vanhu a hi vulavuleni ntiyiso as long u ri munhu wa laha misaveni ku na leswi hi swi vitaka mental health i ku va u kota ku cope na everyday stress everyday rihanyo ra everyday loko mi za ni hlangana na stress ya ku maybe ni lahlekele hi ntirho ni tshikiwile swi ni vava swi nge endleki na n'wanuna swi n'wi endla the same thing ko va ku a nga dyondzisiwangi ku swi humesela rivaleni swantswa a tsutsumela ka swidzidziharisi a tsutsumela ku va na ti-multiple partner a tsutsumela ka swin'wanyani ku tsutsuma ku va a tikuma a kha a confronta kumbe a vulavula hi swilo leswi ka mundzuku va nga ta fika va ku a hi n'wanuna enough because u ye a ya vulavula kumbe u ye ka social worker kumbe u ye ka psychologist hi swin'wana leswi hi swi vulaka nge i stigma vavanuna a ku na ku i tile emisaveni lexi ni nga xi vulaka i ku hinkwenu hi hundza ka swiyimo ko va ku vona vavanuna a va na platform kumbe a va na ndhawu leyi va nga ta ku a tsutsuma munhu a fika a ti hlamusela a swi twa ku ya lani kume ndhawu ya ku ka ku pfumela loko ni ri na problem ni ta tsutsumani ya ko swantswa a teka ntambu swantswa a endla swin'wana swa ku hundzeleteka hi mhaka mi ni nga vula ku ti-service to tala ta vavanuna a ti kufumeli ku va nga tikuma va kha va hlamuseka leswi va ti twisaka swona kumbe laha va hundzaka kona tsatsivaka a yi tlheleli jere katsongo ka mhaka yin'wana mi nga yi vula multiple partners hi leswiwa swo jola mos hi swona se swi vula ku loko no va ni kha ni jola ni ri mathebula ni titano n'wa William loko a swi kuma a nga tsutsumeli ku ni caca ku hey wa jola a swi vulavula ku ta ku kahle ka tibava ka hina va nga va ri na xiphiqo xa yini ni nga vula ku munhu wa ku va a kota ku handla ti-problem ta yena kumbe a kota ku va a kuma ndhawu ya ku a tlhelela ka yona hakanyingi a nge swi koti kusuka laha a ya ka multiple partner kumbe ku va na munhu un'wana na un'wana i swa karharisa swilo leswi a yene ntisweni vavanuna va swi endla ntsena mara loko u va kuma khoneni tanihileswi ni nge ni tirhe na vavanuna vo tala loko ni sani va tshamisa hansi hi bula a endle leswaku hi sweka tinyama va vula ti-problem ta vona hi kuma ti-solution a wu swi twa ku a kume a no swi lava no lava ku ya wisa ku kaya va rhasa kumbe no lava ku ya wisa ku ntirhweni va rhasa ku va ku ri na reason yo karhi leyi a tsandzekaka ku yi veka tafuleni maswisa so swantswa a yi tsutsuma hikuva a ya endla swin'wana swo ka swi nga ri wrong a kha a tatisa ka problem liya already a yi tsutsumaka ma swi vona so ni twisa ku loko a hi trainiwa kumbe a ku ri na training kumbe loko a hi twisisa ku vavanuna hi va associate na vana swa ku tala a swi ta hunguteka ni twisa ku va very sensitive a hi vanhu lava hi nga va teka ku fana na vavasati hina hi tiyile bukati ene hi na matimba na ta mi byela mavunwa na swi kota ku bebula n'wana ni n'wi hlayisa na swi kota ku endla leswiya na leswiya va kha va ku bava va le kaya va endle yiniyini mara ni ta continue ni hlayisa vana mara n'wanuna a nge khodeleli ku fana na n'wansati so vavanuna a mi lo tiya mo kala ndhawu ya ku kufumela ya ku mi ya tumbela koho kumbe mi ya hlamusela ku pheme la ka mheka vava na endlisa ku yini na va ku hetisela mi ri yini ka vavanuna va ndla yini na swi tiva ku va nga ta ka n'wina handle ka ku ta ka n'wina va ndla yini vavanuna
ne lexi ni nga xi vulaka I ku va na ntiyiso endzeni ka wena before u ya va ka na ntiyiso na munhu un'wana swi kahle ngopfu ene ku lava ku pfuneka I ku kona ka Department of Social Development ku kona ka ti-SADC ku ti kona nyana tindhawu leti u nga ku loko u swi twa ku loko u fika a khomekanga kahle u kombela n'wanyana loyi a ku twisisaka u nga tshami na miehleketo ya ka yi nga ri kahle ringeta ku kuma ku pfuneka ene remember a wu nexe sweswo hundzaka ka swona hina vavasati hi hundzaka ka swona ko va ku hina hi tiyile kumbe hi na ndlela yo vulavula hi swoho hi na ndlela ya ku swi humesela rivaleni u nga tshami na miehleketo yeleyo yi ta ku vavisa ene loko yi mi vavisa ngo vavanuna yi ta hanya njhani mi nga ri kona swin'wanyana ha swi kota mara mi nga ri kona a swi nge endleki so hi xikombelo xa mina tanihi munhu loyi a tirhaka na vavanuna hi miehleketo na kombela tshunelani kusuhi na lava pfunaka ti-professional ni nga vuli mavunwa ni vula ni ntiyiso exactly xilo leswi xi nga xiswona na mi tshembisa mi ta hola ku hola I ku va u vula ntiyiso kusuka andzeni a xi nge hi ku endli nchumu xo lexaku kumbe xi nge hi ku vavisa u ta swi kota ku va u kha hanya na xona Sesimak ni khensile swinene ma vilela loko munhu o va byela nomboro ya n'we a ni vileli a na problem ni ta va byela loko ni vuya mavhengeleni ni khensile sesi enkomo yaleyo mhaka va ka hina vulavula ntiyiso ka ku n'wina munhu hi tata mi pfuna mi tlhe mi fika mi la ku hembela yena hi xo xiphiqo se mi ta pfuneka njhani mi nga ima ni twa ku ngome yangu lamu ku yina ndaka leswi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM vathu va le ku navetiseni va mabindu navetisa ni tsundzuka sesikhona vanhu le xinavetiso xin'wana xi ri yini navetisa sweswi Max Mahlati I nkarhi lowa ka ha tirha tatana Max Mahlati sweswi ku na easy se navetisa a ni ta hi wisisa ku yi bela huwa nghenani hayi hi wisiseni nghenani navetisani ka Munghana Lonene swi ta twiwa hi vanhu vo tala vanhu va swi tiva loko va suka kaya ku va ya vhengeleni leri na leri na leriya ma mi to ba huwa nghenani va nga ngheni hikuva va swi tivi na ku Amerika va nga swi tivi na loko va suka kaya nomboro ya sesimhaka I 069 72 36 198 069 72 36 198 na mi munhu loko a ni karhata ku ri na vanhu hi lava va nge va lava ku mi pfuna ai mativani ai amukele n'wana mi ngiseri hilo enhlekani Nhlekani Khalanga minjhani papa men hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni a khensa na mi la ku nghena ka leyi ya ku vaviseka ka vavanuna mani tiko leri ra hina swi tikomba nga ku siku na siku loko constitution va ku va pasisa nawu I nawu wa ku tikisela vavanuna ku oloveteriwa vavasati and hina vavanuna hi ri ku hluphekeni swinene lexi ni nga ku xi ni tlhontlhanyana ku ni nghena ka nhlokomhaka leyi I think ni wun'wana wa vanhu lava va nga tshama va vaviseka hi mhaka ya ti-relationship ku ve na nkarhi laha ni nga kuma ni ri na n'wana laha ni nga n'wi sapota ku ringana malembe ya 7 Khalanga and mi kuma ku ri sometimes laha xikarhi ka mpfhuka wa hina ni vulavula na vona ni va byela ku nona na tikeriwa hi finance nyana a hi pfunaneni laha na laha va ku n'wana I ta dya leswi hi swi vulaka na after loko se ni ya heta 7 years na kuma ku ri no n'wana lo a nga ri wa mina loko na endla ti-DNA test ni kuma ku ri n'wana a hi wa mina ni se ni kuma ku ni vaviseke ngopfu a ku na laha ni nga ta yi report-a kona mhaka leyo ya ku ni tshame ni sapota n'wana malembe ya 7 mara loko ye o pfuka a ya court a ku munhu a nga le ku sapoteni ka n'wana malembe ya 7 ya va yi ri ifi yin'wanyana ya ku na ku khomiwa se wa khomiwa u ri n'wanuna ma yi twisisa a ni tivi ku kumbexani ni ta va ni kha ni mi pfuxela swivavi ke kambe ku mi vulavuli hi yona kumbexani mi nga va se mi hundzile ka xiyimo xo mi I ncini xi nga mi susumeta ku mi lava ku ndla DNA test loko karhi hi hanyisana ni na kuma ku ri a ku ri na leswi a va pfa va swi tumbetanyana hi leswa tifoni so siku rin'wanyana fika no hlangana na swona accidentally ni sungula ku swi suspecta ku ri laniwani ku nga va ku ri na something so loko ni ya swi kuma ku ri impela something leyi a ni yi suspecta ku yi kona ni decide ku hayi man why munhu a nga endli DNA test ka vana lava nga kona mutini hi vona ku ri mo kuma ku ri ku na swiyisa swi nga le ku endleleni ka vana I karhi I dya no support so loko ni ya endla ni kuma ku hayi impela wun'we wa vana lava a ri na 7 years nkarhi wa kona ni kuma ku ri a nga ri wa mina
ma swi twisisa and la ni nga tlhela ni builda na bond yikulu ngopfu na n'wana so ku vaviseka loko a ka ha ri ku vaviseka ka ku i support n'wana mara na bond leyi u nga va na yona na n'wana kusukela loko a tswariwile u n'wi vitana the way u n'wi vitanisa ku swo hi xivongo xa wena loyi i khalanga loyi loko se i ya swi kuma i kuma ku hayi lexani no a nga ri khalanga a ku ri manana swi va swi ri swin'wanyana khalanga a swi amukeleki and i vavisekile ngopfu mali a wa ha vulavuli hi yona mara rirhandzu leri u nga ri byala ka n'wana waloye i tibyela ku i n'wana wa wena swa tika ku mi hetelela mi hambana na namuntlha na sweswi na n'wi teka as n'wana mi but mi hambane na mhana yena ma swi twisisa no na yitwa makaya na swona tani vavanuna and a ku na lexi mfumo u xi endlaka ku ri hina vavanuna hi benefita from swona mativa sweswi mi nga yi vurisa sweswo ni la ku lava Bujabu va le ka commission yi ri i ntingano wa rimbewu se swi vula ku a va yimeleli tlhelo se hi la ku ta va vitana hi va vutisa ku ai Bujabu kahle loko mi tshamini n'wina mi vona ku ri yini lexi xi nga ndliwa va nge lexiwani i platform kumbe i ndhawu leyi pfulelaka va xinuna ku na vo loko va ri na swiphiqo va pfuneka I think maybe loko vota hi kota ku va vutisa swi kota loopholes leti hi ti vonaka ku ri lava ri va pfuna vaxisati but hina vaxinuna hi va hi karhi hi tikiseleka swinene ma swi twisisa ti kota loophole leti va nga na tona la ka mfumo wa hina leti ti protectaku ngopfu vanhu vaxisati hina vaxinuna ti karhi ti hi veka ka ndhawu leyi nga amukelekiki and hi boheka ku pfuka hi hanya na swona sweswo hi boheka ku amukela namuntlha ku ri leswiwani swi le ku humeleleni ma swi twisisa and a ni ri vavanuna va vheta va hi treata soft loko ha ri vatsongo hi ta hetelela hi va ti-gay hinkwenu because loko i va soft ngopfu rin'wanuna ri fanekele va yi ri na mbilunyana yaliya ya ku kondzelela mara swi nga vheti swi fikelela laha ka ku hi va hi vaviseka ku fika laha hi fika kona namuntlha Botamen ni mi khensini mi va na siku lerinene ku dya ku engeta na khensa loko mi yingisela mi veka ndleve loko hi kha hi haxa inkomo I can't 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana muyingiseri hi loyi enhlakani minjhani he Khalanga papa mina hi ngovo hi pfukile mativa nawu Khalanga u khombareta ngopfu va ka mhani hina vavanuna swin'wana loko ho famba hi ya reporta emaphoriseni ya reporta va ka mhani kumbe vavasati va vo hina ni kuma maphorisa va hi hleka swin'wana ha swi twa ku na loko hi tshamini na vanghana va vo hina hikokwalaho hi ta share mahungu mi ta twa van'wana va hi hleka va ku loyi i hluphiwa ngopfu hi n'wansati swi kuma kun'wanyana mi kuma ku a kaya a ku ri misoko ya muti ku ri mina loyi ni tirhaku ntirho wu ta hela kumbe se ku ya sala ku tirha n'wansati se n'wansati loyi mi kuma ku loko se a ya tirha se ku ya va yena n'wanuna lahaya mutini a nga ha ri na nhlonipho ka mina swi vula ku swin'wana loko ni ya vulavula ni ku na n'wi tshinya nawu wa tlhogomela wa teka mahungu ya yena mina wu nge he ni tshembi ku mina hi leswi mina ni vulavula that's mi kuma ku vavanuna vo tala va sala va teka tintambu va tisunga hi mhaka ku va hava munhu loyi va sirhelelaka na yena na nawu a wu yimi ngopfu na vavanuna yimi na vona ma swi vona Khalanga ni metweni papa ni metweni ni twa mi kha mi vulavula ngopfu hi vo Khethani yini namuntlha ni tibyele ku ni yingisela Munghana Lonene i nyari vongani la ka Masikhutseni makuvona laha ku nga na resort liya ya ndhuma leyi ni nga ta ka ni nga vuli vito a ku ri na vhengele lava ku hi le ka Khethani hi swona ni tiva kahle ni tshama kwala Xikhosini hina ho wela nambu yi kha yi nghena hala Bihopi hi wela nambu hi fika kwalaha se a ni mini huma laha ka va nghena purasini na hala ka manghena hala ku nga na xidyanyama laha ni huma kwala a ni hlamuseta boti wa mina la ni ri kha ni yingisela Munghana Lonene Khalanga yi vulavula hala ka vo Khethani jojo kasi yi huma ku yi Khalanga ni metweni boti wa veni khensini okay leswi mi yingisela a hi tsela ku hi swona swi ni fikisa laha ka ku va xinuna ha swi kota ku vulavula na lava hi nga va vitanaka vanghana va hina hi va byela leswi na leswiya ku fana na mina nga na munghana ku nga Magezi Orel Maluleke ku nga captain hala ka maphorisa ka Malamulele kambe a hinkwaswo hi nga vulaka i ka ngani n'wanuna a fika kuma n'wanuna kulobye a ri ku hlambeni va ku ve ku na Orel hala handle a nga vula koko a ngheni kwala lekele tisatata mara va xisati lowu a ri ku hlambeni ku ve ku na mhanamano va byeleni va nghena haleni na ha ri ku hlambeni kumbe va nghena haleni na ha ri ku toleni mafurha mara n'wanuna lila ku tele
nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa, mina ni Khalanga Pet Mathebula. Nhlekani wa n'wina ni a wu vile unene, hi ta hlangana kambe mundzuku, mbana siku lerinene, tata. Eka Malamulele, eka Minga, ku ya fika eka Matiriyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela.